Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujah Yayat, asal kota Sumedang. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahud wa qalatin nasara laysatil yahudu alaihi wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun alim. Walillahil masyriqu wal maghribu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Shadaqallahul adzim.